Twacokereria tuthie na mbere na gikunjo gitu kia mohoro ikereka ria keri. Thirikari ya kaunti ya Machakos ni yagithitie kiene riboti cia kura kwa mwena kana kwa mwana thibitari-ini nene ya Machakos level 5 thutha wake guciarwo. Mwandiki wa mohoro wa Njiro wa Gatane kia tumatiri riboti no na njira ngindire kumakiria. Thibitari wa Machakos level 5 riu ni uramurikwo thutha wa riboti kumira ya ati mwana ni arorire thutha wa guciarwo. Kuringana na CEC wa ugima wa mwiri na maundu ma hinahi wa county ino niwe Anset Kituku ni ati uhoro uyu ti wama kuona nyina wa mwana uyu na uria ni murutwo wa kirathi kia form 3 ni amenyithitio iguru ria mwana wake na uria wakuire macini-ini akigeria guthaitirwo ni arigitani. Unfortunately, in the newborn unit, the baby succumbed after some time. The mother was explained to and wanted to show her the baby, but she declined. Of course, for the fact that she was grieving, she declined. But then we called the next of kin, who are the relatives. Kwa ihinda riri mwiri wa mwana uyu uriri igiro-ini ria miri ria thibitari uyu guku nyina agithi na mbere kwamukira urigitani thibitari-ini oro uyu. Tukiuma kaunti-ini ya Machakos tuguthie imwe kwa imwe kinya ya kaunti-ini ya Trans Nzoia ni atiriri ihinda riri rigathikitwo ni thirikari ria wiyandikithia hari mutaratara wa huduma namba. Akenya ni mathingatitwo makoro makioya mweke uria utigaririre gukorwo makiyandikithia. Ritana riri rikitio ni County Commissioner wa Trans Nzoia niwe Sam Ojwang rodumwe na mwandiki mukaru thiini wa Ministry ya Urimi Harrison Kimutai na aria moritie ruhonge rwa uthami rukorwo rukihiuhia mihango ya kuheana marua ma guciarwo kuri aikari. Jambo lingine la huduma ambayo kunaenda kusaidia ni kwamba wakati huu mambo ya insecurity imeongezeka, na mnajua kwamba sisi katika Trans Nzoia tuko katika border. Na tuombe wananchi wetu, tafadhali sana mjitokeze ili muweze kusajiliwa. Tarehe 17 mwezi ujao ndio siku yetu ya mwisho ya kusajili watu huduma namba. Itoi ithato cia kuwekinae na raia 13 nio moragitwo utuko wa gukia umuthi bururi-ini wa Sri Lanka thutha wa mbutu cia kiugitiri kung'ethanira na itoi cia wekinae bururi-ini uyu. Kuringana na mwaria wa biruru bururi-ini uyu Smooth Atapatu ni ati bara ino yambirie thutha wa mbutu ici cia kibiruru gukorwo igikunyirwo rihithiro ria itoi ici iciuma na mubango ungi wa gukorwo igitabania ngero cia kiwekinae bururi-ini uyu. Tharikira ino ihaririirio thiku ithathatu tu thutha wa andu matanyihiire 20 kana andu matanyihiire 250 gukorwo magikua tharikira-ini ingi iria iriga gutabanio bururi-ini uyu ya kiwekinae. Mbura ekwambiriria kura ni gukoragwo na mirimu mingi iria ikoragwo ikiyumiria na iria kaingi ikoragwo ikihotereria mundu. Kwa ihinda riri tugukorwo tukirora murimu wa malaria uria ukoragwo ugitambio na njira ya mundu gukorwo akirumwo ni rwagi, na tugukorwo tukinyitana na ndagitari Mburugisheha nigetha atumenyithie maria tubati gukorwo tugithingata nigetha gukorwo tugithemana na murimu uyu ihinda-ini riri ria mbura.